ngibone uma behlabelela okanye bagida imbali usisi la kuyasho nakuye ngithi Nkosi hayi iyamila ayimanga iyaqhubeka manje ke besingakalindeli ukuthi liza kuphuma ilanga belichinge sisalindile ukukhamba komuntu omutsha nokukhamba komuntu omkhulu akufani asithi abakhulu mnde bakhambe ngoba nalokhu kufika kwagogo uyalifisa igama ukuthi nawuthi gogo athi mntana umntwanami kodwa nakukhamba ugogo nakhona siyalila sitsho ukuthi abantu abakhulu indlela yokukhamba ngeyabo kodwa siyazi ke ukuthi izembe ke libekiwe epandeni nomuthi lihlephula ipande encane lihlephula ipande enkulu uzimu uzithandele nasi imbali naye wathi indlela angayo ngiyamfuna ezenganene manje kufanele ke sizifundise igama lomhlabelelo mrothi barise unka